O le whaitau ina le whionga pa ia le atua ma le whenga inga whau. Ngā luenga lona mata upu mua mua. O le whioa e Yesu le langi, ina ua toi soifua mai. O le tofinga o matatia. Te au whiloe, na utusi le mua itala I mea umalava na amata o na whaia Yesu ma o atu. E o ile aso na ave ina e ai o ia. Ina ua uma o na poloa I atu ele anganga pa ia ile au apostolo e na whiriwhiria e ia. Na whailo atu foi o ia ia te ilantou, ua soifua ia. Ina ua mawai o lona ti ngā, ua whaamaonia I whailunga whaamaonia tele. E whaanga fulupo ua ilo ai o ia e ilantou, mana whetala I atu I mea le malo le atua. Sa whapato foi o ilantou ma ia. Ona whetala I atu lea o ia te ilantou. Ia le atu ua Yerusalema. A ia whaatali le mea na folofolaina le tamā. Ua outou whaalongo ai ia te au. A wana papatiso lava I Ioane le vai. A outou, e papatiso ina outou le anganga pa ia, e le tele ni aso e vai. Ua poto ilantou. Ona latou fesili ai lea ia te ia. Ua whaapea mai. Leli ie. Ona po nei ea, e te toi fuatai mai eile malo ia Israel. A ua whetala I atu o ia te ilantou. E le tusa ona outou I loa ona po ma ona tausanga ua tuu ele tamā ilana lava pule. Ai maua e outou le mana, pe a fio ifo le anganga pa ia I lunga ia te outou. E whai fo I outou ma muli mau ia te au Yerusalema, ma Iutaia umalava, ma Samaria. E o lava I tulu inga o le lalulangi. Ua whetala I atu ia mea, ona si itia le o ia, o lātou va I atu, ua avea fo I o ia iao na I o lātou luma. Ua lātou tuli mata ia e le langi, a o fio a e o ia, whahuta fo I, o tangata e to o lua ua tutu mai ia te I lātou, ma ofu sisina, ua la whai mai. O tau tangata kalila iai, se ale mea tau te tutu ai, ma va ai le langi. O Yesu le na, ua ave ina hae na ia te outou I le langi. E whapea ona toi a fio mai o ia, pe I olona fio atu I le langi, na outou va ai iai. Una latou toi fo I atu lea Yerusalema, na I le maunga e ingoa ia Olive, e la talata lea Yerusalema, o le savalinga o le sapati lo la va. Ua latou o atu, ono wa e lea o I latou I lea fiafe o pito lunga, ua no fuai Peteru, ma Iakopo, ma Ioane, ma Aniterea, o Filipo, ma Toma, o Patolomaio, ma Mataio, o Iakopo le atali o Alefaio, ma Simona le Selote, ma Yuta le uso Iakopo. Ua fina upea I latou nei umalava, ma le loto ngatasi le tatalo ma le ai oi. Atoa mafafine, ma Maria le tinao Yesu, atoa fo I mauna uso. Ona po ia na tula iai Peteru I luma o le au soo. O le au whai o ingoa o e na iai, pa ua toa se lau ma le toa luas fulu. Ua whape atu. Se mai, le au soe. Ua te tau ona tau nuu o le nei tusi. Sa mua I whetalai mai e le anganga pa ia I le fofonga o tā vita I a yuta. Sa whai mata I tai ia te I lātou e na pu e ia Yesu. Awana whaita wina o ia whaatasi ma I mātou. Na tō fia foi o ia I le nei whaiva. Na whaatau foi I le nei tangata le whanua I le totongi o le ami o leanga. Na ti tō foi o ia. Ua pā ailo na manawa. Ua masaa I whafolo na ngā au umalava. Ua ilo foi le nei mea I lātou uma ua nofo Yerusalema. O le mea lea, ua ingoa ai lea whanua I la lātou lavangangana. O ake le tama, o lona winga, o le whanua o le toto. A wā ua tūsia I le tusi o salamo, ia tūfua le mea ua nofuai o ia. A ua fo ine iai se mauai, I le malea, ia whailo na whaiva mo se tasi. O le nei, e tatau na whaima moli mau whaatasi ma I mātou nei, I lona toe tū, o se tasi o ia tangata sa whioai ma I tātou, I ona po umalava, a o fe mali wai le ali o Yesu ma I tātou. E a fua mai I le baptisonga Ioane.
e o lava i le aso na aveina e ai o ia na ia i tātou. Ona tuu mai lea i lātou o le to'olua. O Iosefa e ngoa ia pasapa. Ua i ngoa fo ia Yuso. Atoa mamatatia. Ua te talo fo i lātou ua whape atu. Lea li ie. O oe o le silafia loto tangata umalava. Ia e whailua mai po waiso la ua nei. Ua e whiriwhiria. Na te maua le tofi o le nei whaiva o le apostolo. Na lafo ina e yuta. Ina ia alu o ia ilana lava mea e nofo ai. Una whai ei leo la vili. Una whaasanga ai leo le vili ia matatia. Ua whai tawina o ia whaatasi mane au apostolo. E toa tinonga fulu. Ma le toa tasi. Ngā luenga lona mata upu e lua. O le afio mai o le anganga pa ia. Wo atu fo i le aso Pentekoso. Sa iai lātou umalava i le mea tasi ma le lotonga tasi. O ne whafua se i mai lea o le taalili mai le langi. Pese hai o le matangi wangi te le mai. Ua tumu mai le fale sa lātou nono fuai. Ua iloa fo i lātou ua laulau whaiva pese hai o le afi ua vai ina. Ua nofo i o lātou lunga tai toa tasi. Ua whaatu tumu ina fo i lātou uma i le anganga pa ia. Ua fuai o na tau tala i ngangana ese. Pei o na fua ina mai e le anganga. O le ngangana ia te i lātou. Sano nofo Yerusalema tangata i utaia. E ua matatau i le atua. Mai no uma lava o le larolangi. Ua langona fo i le neita alili. O na whaapotopoto mai ai lea o le motu o tangata. Ua fe me ai. Ina ua te tasi ma whaalongo atu i ate i lātou. Ua tau tala mai i lana lava ngangana. Sa lātou matua ofo tele ma whaapea ane. Whaauta. E leo kalilaia ea i lātou uma o e tau tala mai nei. E whapewhea foi, o na tātou tai tasi ma whaalongo atu i lana lava ngangana na tupu maia. O patia, ma me tai, ma e lama, ma i lātou e nofo i meso po tāmia, ma i utaia, ma kapatokia, o i pono ma asia, o i ferukia ma pafulia, o aiku pito, ma ni vaenga o lipua, ua tua o i makurene. O e wau mau fo i mai Roma, o i utaia ma e ua liu lotu i utaia. O ke reta ma a rapi. Ua tātou whalongo atu i ate i lātou, o lo tau tala mai, i a tātou lavanga ngana i vavenga o le atua. Ua lātou wafo lava ma fe mea i ma fe tau tala tala ai. Se ale uinga o le nei mea. Pei tai o isi. Ua tau emu i lātou, ua whaapea ane, ua ona nani tangata i le waina sua malie. Ona tūla i leo Peteru atua ma le toa se fulu ma le toa tasi. Ua whai atu ma le leo tele. Ua whapea atu i ate i lātou. Se mai, o tau i utai ai, atua foi mai eno nofo i Yerusalema umalava. Ia iloa e o tau le nei mea, ma ia whaafafonga mai ia upu. A wā le ona nani tangata. Pei ona o tau maa salo iai. A wao le tūla iwa le nei le tai au. A le mea le nei ua whai mai ele perefeta o Ioelu. Ona aso e ngata ai, o lo whapea mai le atua. Eo ina o lilingi i whaila ua nganga i lunga o tangata umalava. Ona perefeta mai lea o tau watali ima o tau wafafine. E loa whaalinga e o tau taulilea. E whai miti foi o tau toi ina. O ia asa foi o te lingi i whaila ua nganga i lunga o na tāne. Ma au na fafine. La tau te perofeta mai ai. O te whaia foi vavenga i le langi i lunga. Ma whai longa i le lalo langi i lalo. O le toto ma le afi. Ma le asuasu e wha ni utu. E mua ona li o le la i le poliuli. Ma le maasina i le toto. I le o ai i le aso tele ma le silisili o le alii. E u foi ina whaola ina o i lato umalava o e wala awatu i le swafa o le alii. Se mai, o tau isara e lue, whaalongo mai ai nei upu. O Yesu o le Nasareta, o le tangata na whaasino ina e le atua ia te o tau i mea mamana, ma vavenga, ma whailonga ua whaia e le atua i o tau luma e ia. Pei ona o tau iloa foi. O ia watu wina mai e le pule tonu, ma le sila whanga le atua ana mua. Ma o tau wha mau i le la au,
mafasioti i lima o tangata whaale taupulea. O ia ua whaatuina mai e le atua, wana tatala i pupua ngā o le oti. Awa, na le mawhai o na tau whiina ai o ia. Awa, ua whai mai tā vita i a te ia. Na o ilo atu le ari i o luma i le au noa. Awa o ilo utu tau matau o ia, ina ne i whanga e ti au. O le mea lea ua fia ai lo loto, ma oli ai lo lo whaiva. O malo lo ai fo i lo tino, ma le wha tali. Awa, e te le tu ua au i le tu ngā mau. E te le tu ua tu fo i lo tangata pa ia i o i le pala. Wa e whai lo mai i a te au le ala o le ola. E te whaatumu mai i a te au i le fia i o luma. Se mai le au soe, se i o matua whai atu i a te o tō i le tupunga o tā vita. Ua maliu o ia, ua tānu mia foi, ua ia te tā tōlu nga tunga mau, ua o mai o na pōnei. O le nei foi, ona o ia o le perfeta, ma ua iloa foi na fola mai i a te ia e le atua i se tautonga, na te whaano foina se e tasi o na suli i lona nofo ali. O lea ua mua i loa e ia, ma ua whai mai foi i le toe tū mai o Keriso. Ua le tu ua o ia i se oli, ua le o foi le pala i lona tino. O Yesu lava le nā, ua toe whaatuina e le atua, o moli mau i mātou uma i le nā mea. O le nei foi, ua si itia o ia i lunga e le a ao tau matau o le atua. Ma ua maua e ia mai le tamā o le anganga pa ia na fola ina. Ua lilingi ifu ai, e ia i le nei mea ua o tau iloa ma whaalongo ai nei. Awa e le ialu wa e tā vita i le langi, a ua whai mai o ia. Ua whetalai mai le ali i lo wali. Ia e nofo i lo tū tau matau. Se ia o whai o e ita ia te oe ma mea e tū wai o vai. O le nei foi, ia matua i loa e le ainga uma o Israelu. O Yesu lava le nana whaasata roina e outou. Ua whaia lea e le atua maali i Keriso. Ua whaalongo mai i lātou, o na tu ia lea o lātou loto. Ua lātou whai mai, ia Peteru ma le au apostolo uma. Se mai le au soe, se a se mea mātou te whaia. O na whai atu leo Peteru ia te i lātou, i nā sala mō ia, ma ia ta itasi ma papatiso ina outou uma i le suafo Yesu Keriso. Mo le whaamangalo ina o anga sala. O na maua lea o tō le mea fua i fua mai, o le anganga pa ia lea. Awa o ia te o tō ma o tō whanau le mea ua fola ina mai, a toa mai e mamao umalava. O i lato uma e wala au, e le suafa o lo tātou atua. O isi upu foi, e tele na ia moli tino atu, ma popo i atu ai, ua whaapea atu. Ia whaola ina o tō ai le nei tupulanga whaapio. O na papatiso ina lea o e Natalia la na upu, ma le fia. O lea aso foi o whaapopo ina ai pe tolu afe o tangata. O tu mau pe i la tō i le awa onga ale au apostolo, ma le mafuta whaatasi, ma le tofinga o le areto, ma le talonga. O foi le fefe i tangata uma, o whaia foi i le au apostolo vavenga ma whailonga e tele. Ua whaatasia foi e ua whaatuatua umalava. Ua tuu tele a lātou mea umalava. Ua whaatau atu foi o lātou whanua ma oloa. Ma ua tufa le tau o ia mea i tangata uma. Ua whaatatau i le mativa o le tangata. Ua lātou na nofo pea ma le loto ngatasi i le malu i le aso ma le aso. Ua tofi foi i le areto i le afale ma le afale. Ua lātou a ai a lātou mea e ai ma le fia ma le loto le lei. Ua lātou vivi i atu i le atua, ma ua alofaina e le nuu malava. Ua whaopopoina i le e kālesia e le ali i aso whaiso o e ua whaolaina.